Dilanjutkan pembacaan Nadham Alfiyah Ibnu Malik. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Abdillah Muhammad Jamaluddin Ibnu Abdillah Ibnu Malikil Allama wa muallimu alfiya alfi alfi alfiya alfi alfi alfiya. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustadmilina syarafa wa asta'inullah fi alfiyya maqasidun nawihi hamawiyatu qaribul aqsabil lafzi mujazi wa tafsudul batlabi wadi mujazi wa tabtadiri dombi ghairi sufi fa'iqatan alfiyata bani mu'ti wa wa bisabdil haizum tabdila mustajibun sana'iyal jamila wallahu yakadi bihi badi wa firoli walahu fi darajatil akhirah kalamuna lamadun mufidun kastaqim wasmu wa filu summa harfunil kalim wahidul kalimatu wal qawlu wa kilmatum biha kalamu qad yu'am bil jari wa tanwini wa midawa'an wa musnadil ismi tamyizul hasol kita fa'al tawa akat wa yafali wa nuni akbila nafilu yang jali siwa'u mal harfu kahal wa fi walam fi'lu mudhari'u yalilan kayasha wa madiyal af'ali bitamiz wasin binuni filal amri in amrun buhim wal amru illam yakuli buhimah bihu wasmunahu sawahayahal wal ismu minhu murabu wa mabadi li syabahi mina hurufi mudani kasyabahil wada'i bismai jiratana wal manawi fi mata wa bihuna wa kaniyabatin anil fi'li bila ta'asuri wa kaftibari usila wa muradul asma
riwamu Bunia wa arabu mudari'an in ariya minuni taukidimu basyirin wa amin nuni inasinta yaruna ma'futin wa kullu harfin mustahikul lil bina wal aslu fil mabni ayyusakana wa minhu dul fathi wa du kasri wa dam ka aina amsi haitsu wasakinuka waraf awanas ala irobal ismi wa firina wulan ahaba wal ismu qadusi sobil jari gama qadusi solfi'lu bi ayan jazima warfa bidawi wasibang fathah wajud kasrong kadiku wahi abdahu yasur wazim bitaskini wa wairu madukir yanubuna wuja'ahu bani namir farfa biwawi wangsiban ambil alif wajud biya imamin al asma asin indakadu insubatan abana walfamu haisuni mungihubana abun ahun hamun kadaka wahanu wanasu bihadal ahili asanu wafi abi watali yahi yang duru wakosuha minasihina asyaru syartu dal irabi ayudhafna lalil yataja'ahu abika datila bil alif irfa'il musanna wakila ida bimudmarim mudafa musila iltakada kasnani wasnatani kapnaini wabnataini yadriyani wataluful yafi jami al alif jarawanas bambada fathin qad ulif warfa biwawi wabi yajuang sibi salina jami'a biri wa mudnibi wa shibidaini wabi isruna wa babu urhiqa wal aluna ulu wa alamuna iliyuna wa araduna syadda wa sinuna wa babu wa minnahin qad yarid dal babu wa ilda qawmiyat tariq wa nuna majmu'i wa ma bihi tahak faftawa qawlama bi kasri natak wa nunu masunniya wal mulhaqihi bi aksida kasta malufan tabi wa mabita wa alifin qajumi'a yusharu fil jari wa fil nasbi ma'a kada ulatu waladisman qaju'in adari atifihi ja'aidan kubil wajurra bil farhati malayang sorim malam yudaf au yakub bada al-radib waj'al linawiyaf alaninuna
وحذفها الجسم والنسب سما كلام تكون لترمي مظلما وسمي مؤتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما فالأول الإعراب به قدر جميعه والذي قد أسر وثاني منقوص ونسب ظهر ورفعه وكذا أيضا يوجد وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا أضيف فالألفا في غير الجسم وأبي نسب ما كيت يرمي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan doa tahtimul Quran kepada beliau Al-Mukarram Abah Kiai Haji Ahmad Sohari Al-Hafidh. Waktu dan tempat kami haturkan.